الناس اللي هربانه من المذاكره، انت اهو الناس اللي هربانه من المذاكره، اللي هربانه من المذاكره وقاعده تلعب على التليفون، اللي بتقول خلاص انا كده كده مش هجيب مجموع. المجموع مش بتاعك، المجموع مش بيدك، اللي بيدك المذاكره، اللي بيدك المراجعه، اللي بيدك حل الامتحانات. انما ما المجموع ده مش بايدك، مش بتاعتك، انت مالكش دعوه بيها، انت تحل وتعمل اللي عليك وبس. ما تقولش انا مش هجيب مجموع، ما تبصش للمجموع، بص اللي انت عملت عليك ده. انت اهلك بعد ما لو جبت مجموع وحش وانت كنت بتذاكر، اهلك مش هيزعلوا ولا انت نفسك هتزعل. انا عملت اللي عليا، هو ده قدري، هو قدري في الفهم ده او قدري في الحفظ ده، انا مش هقدر اعمل اكتر من كده، انا عملت اللي عليا. مش تسيب المذاكره وتتجه لحياه تانية. ما دلوقتي في ناس تعمل ايه، تقول لك انا يا عم مش هجيب مجموع، ذاكرت ما ذاكرتش مش هعرف اجيب مجموع. تسيب المذاكره خالص؟ لا، انت ما عليكش بالمجموع، انت مالك ومال المجموع؟ المجموع ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، انت عليك في السعي والمذاكره وحل الاسئله وحل الامتحانات. عملت دي مالكش دعوه، حتى بعد ما تخلص الامتحانات، وحتى لو حليت ما حليتش تبقى نفسك مرتاح، قاعد في الاجازه مرتاح.